lấy cái share sót nào bình ajulah ring pas salam kan ena so da cái chữ thang sót nào nè thala khai question cho rai de le hi thum na yang ron si aba vai na cái question sa da A and B invest A and B na pesa business sa khai sang ro ke 7:5 na ta cái A na 7 B na 5 akum shini hi A na sang ka B na akum phanga yang if 15% of the total profit goes for charity 15% ni charity wi wang khosok khai laga ani ngi yer khong rok chili A wi share hi 5,950 ni ta total profit hang lo ni jang question by jang okay competitive exam ga long le ta quarter laga ji wi step by na khata se kare sa dai tum na thei ji ba 100 profit 100% profit percentage na hang mi da le ni profit 100% dong je ka 15% va charity li bawo ji yang 15% va charity li bawo 15% charity li bawo ta ga ani khni wi minus sa laga ki shop da 85 ya 85 hi ani nang yer gi je profit si patai da kui ta ka 85% hi A na B na khe nang yer ra khle je ka 7:5 nang yer gi yang ta ka itum nei li total profit ma thei thure total profit ki khle je ka x na khuyau si total profit x na yau si jeli total profit li 85 say 85% hi pha ga ani nang yer gi je profit amount ni sam bang gi yang 85% ji ani nang yer gi jin da shaka li out of 100 li 15 va charity li miaw li charity yang 15 va charity wi bang khu tu yaw li yang aga 85% of x hi ani profit jeli ana hai mi da le a wi share hai mi da le ani equation hi ga da set sara la yang 85% of x ji ani nang yer da a wi share hai mi da a wi share ta par le ka 7 is a ta ka 7:5 bi ni a na 7 b na 5 khum yang ta total sala kya ta 12 out of 12 is 7 hi b wi ni sorry a wi ni hi pasi ji ba 5,950 shop ki itum ni set up bi bai dai ga answer shop bai hai ni jang ara dai ga x phagi x sampai na x equal to 5,950 into azing bai 100 tai na 1200 ya 1200 cross multiply sa gao yin jang nim la fak bai ta ga 7 into 75 kya kata 7 times 5 35 56 59 okay yani into sa laga azing gao yin jang 12 into 100 tina ifak bai into sa cross multiply sa yin is equal to jang patai do 595 ke laga ini 0 ka tai ta x is equal to kita x is equal to 12,000 ta total profit 12,000 patai do phe ta da kotre ya kama this way of calculation li sare ka ta exam ga long li ka ta kotre le step short sala khai step and sa yang da le jang next question li okay nam kui ki bing nam khaw lo patai do khi next question li p if p is under root 2 plus 1 by under root 2 minus 1 my yeah q na jai ga under root 2 minus 1 by under root 2 plus 1 jai ga itum ni phalo je bai hi bai phalo je find the value of p square ta hi bai skla kai question va maning ni ta khi ta chang ne question hi la p square implies how gina find the value of kita b square p n q LCM pa ka pq dongli pq li q na rakhe daga q pa hina pq li q na rang yaraga p rip ya ta p into p square pq plus ji war zai na pq li p na wang yaraga pq li p na wang yaraga p na khadai ga q times q square q cube tai do khi
Taka itu muhi. Find the value of p square by q plus q square by p gitu ya. P cube plus q cube by p cube ini. Ipai simplify saja ini. Ipai value by q term sarung ini yang sih ya. Square itu kita. B cube plus q cube formula aja. A cube plus b cube formula aja. P cube plus a cube formula aja gitu. A plus p cube holding cube ya. P plus q. Oke. Kasing share. Oke. P plus q whole cube ya. Minus thrice p q plus q. Formula thay được gì? A plus p cube formula này, sorry, a cube plus b cube formula này by p cube. Ini, thằng itu nih term siang jana p plus q hi, ini p plus q, ini p q. Thằng p plus q này p q value hi, cái thấy là sao được này, ya? P plus q này p q formula value hi, thằng p plus q này p q value hi itu nih hiện thế bài. Ipai kita sarag la juga tengse. Heli p equal to kini under root 2 plus 1 by under root 2 minus 1. Hi class 8 9 we level tang la study side the kui rationalization of denominator ya. Jadi under root 2 minus 1 jaga awal opposite parare tunggu lah. Under root 2 minus 1 hi plus 1 tu ya. Under root 2 plus 1 ya. Asing we opposite parage under root 2 minus 1 taka under root 2 plus 1 rare tunggu lah. Under root 2 plus 1 orza kaji na itu rasa kaji tapi rationalization of denominator rasa kau ya. Direct apply sa kainin ya. Under root 2 plus 1 by under root 2 minus 1. Isa ka. Ada hil under root 2 plus 1. Hil under root 2 plus 1. Under root 2 plus 1. Under root 2 plus 1. Tak a plus b ya. Tak hi hang lo si jiba. B is equal to kita under root 2 plus 1 kninda whole square ya. By kita jadi hipai under root 2 minus 1. Under root 2 plus 1. Agak a minus b, a plus b formula a square, b square ya. Agak under root 2 square minus 1 square. Formula hi, dia juga. Step by detail, dia juga salah ke pita dah ni patah kaya. Tada, sam juga answer lah, sokai by ni, b we answer ya. Ang level a plus b holding square, tung by a plus b holding square formula sa ke hi. A plus b, a we mut under root 2 pandai b we mut 1. Taga a square, under root 2 square ya kita 2. Under root 2 square je 2 ni. Under root 2 square plus twice ab 2 a je under root 2 ne b je gitu 1 ne 2 ab ya 2 ab ni lah plus b square je b je 1 ne square by kita under root 2 square 2 tambah me under root 2 square semana ora root over semana ora ya. Under root 2 into under root 4 value 2 minus 1 square 1 kayak gitu. 1 square is 1. Hili 1 sembang dalai hili 2. Ani plus salah ke 3 plus 2 into under root 2 into 1. 2 under root 2 yang 2 under root 2. Taka b is equal to kita. Itu nak sembang aja b is equal to kita. B is equal hipai ini. P is equal to hi sembang kai. Katai được hi. Ara q by phase. q je gitu. Q je lalu je sistem kota bamre. Q pan kita under root 2 minus 1 by under root 2 plus 1
under root 2 plus 1 azing le de la under root 2 minus 1 right taga hi athong ta ko ta la ta sok pai yang ta first step mo ka bil ta ka ta sar le ina sa ji de ta ari ba ka pi sang os ni under root 2 minus 1 hang tak le ba ta wi system bai hang tak le ba kita wi system bai under root 2 minus 1 atung le taga azing under root 2 plus 1 ta under root 2 minus 1 azing opposite tira ga atung le under root 2 minus 1 khani sam bangin ta direct na hang tak le ba hi bai ma ka bing na la tak kot ka bai ji bai ma ka bing na la yang hang tak le q is equal to under root 2 minus 1 square under root 2 minus 1 square hi shok bai là bai under root 2 plus 1 under root 2 minus 1 ta khani inda là a plus a minus inda ta ka a square minus b square ne ta the bai ta ka under root 2 square minus 1 square ta hi sam bang bai kala na kun tok ni shok kai kha ka ni hang tak le ba exam le ba q is equal to ji shok kai kha exam li atung jili under root 2 minus 1 aching under root 2 plus 1 jaga aching under root 2 plus 1 opposite under root 2 minus 1 kina pot denominator numerator atung la jing la into rasa ga under root 2 minus 1 khani sam bang atung li the ga a minus b whole square formula ne theo mo ta ga a square na direct shok pai ni jang ka ta hada hang tak le ba short ne ko chi ka tam la le ga q is equal to ile under root 2 minus 1 atung li khani sam bang ga a square ta ga a square jaga under root 2 ji n under root 2 square ji 2 nda yang under root 2 square ji 2 nda minus twice ab 2 a ji kido sorry under root 2 ji under root 2 square ji 2 minus twice ab ji twice yang a ji under root 2 b ji 1 yang plus b square 1 square yang ra bai hang da le azing li khi ka da step ka sala choran ka khot le hang ji le yang azing ji ki to a square minus b square ra so hi bai the in da khot so ka ta a square ja 2 square ja 2 under root 2 square yang a ji under root 2 ni under root 2 square ja under root 2 square hi yang under root 2 square hi bai step le kun tok le jang ai ga minus 1 b square no 1 ta ka hi ji khot so ta thak mai ta sok bai yang ta ka aching bai 1 so ka 2 minus 1 đúng như kia thôi thì 1 sorry 1 square 1 bằng 1 plus 2 is 3 ta ka q hi 3 minus 2 under root 2 system ni kwat msuye ga hang ta le ba atung li minus le ga ba 3 minus 2 under root 2 plus atung li plus le ga 3 plus 2 under root 2 hina pi hina q yang ta tai da ku e ta ga ri tum na pi ne q formula je the ga sorry pi ne q value ji theo la ta ka i thum na phagi ji ga p plus q ai na p q sam bang ai ga hi ra sang la ga hi ra sang la ga hi ra sang la ga answer sok pai ri ta ka p plus q pass ne p plus q hi direct hi la sang pai ri ne p plus q hi direct ko taus ne p plus q hi kita p ji kita 3 tafla jadi pg3 yang pg ini 3 plus 2 under root 2 di p go yang hi p go p plus q ji minus q yang plus q 3 minus 2 under root 2 taga hina p hina q p plus q yang mere whole cube ide whole cube ide okay taga ini sao sih p plus q whole cube chung laga minus formula ra sang tak lego yang pai ra sang tak lego jang pai thrice pq ji 1 sorry pq ji 1 ji pq 아니 님도 사기네 오케이 anyway ini kita ada masalah 큰 거지 나들이 step by tungna sang naga bidelo p plus q by pause p plus q by pasokos p plus q gitu
3 plus 2 under root 2 plus kita 3 minus 2 under root 2 kaya pasok bos under root minus 2 under root 2 ay na minus plus 2 under root 2 kit laga is equal to 6 3 plus 3 ya 6 tay được gì taka PQ này thì sao PQ này kita PQ kita PQ is equal to kita hipai hi into hipai hi taka 3 plus 2 under root 2 into 3 minus 2 under root 2 taka hi a plus b a minus b formula ra lui pai ya actually cái biểu gì thắp pai mình 3 plus 2 under root 2 into bracket lisang kai này value ak mang mình to 3 terms ak mang mình to minus 2 under root 2 taka hi a plus b a we mut 3 b we mut 2 under root 2 a minus b en le le kini taka wa au formula di ra pai ya taka ji la ma cái b nào là answer sok pai ni pq with value pa sok pai ni sam sai yang taka hi kita a square b square taka a square di 9 yang a square di 3 square di 9 minus 2 under root 2 square 2 square di 4 into 2 square gitu under root 2 square gitu 2 square va 4 rồi ka 2 under root 2 square va under root 4 sok laga under root 4 value pha na 2 ta sok rồi ha taka 8 thấy 9 minus 8 bq is equal to 1 đây là thằng khang cái gì đó taka 3 plus 2 under root 2 into 3 minus 2 under root 2 cũng tổng là 3 times 3 9 a square minus này tiếp theo là minus 2 under root 2 square with 2 times 2 4 under root 2 2 số không taka 4 times 2 8 9 minus 8 1 semua bay ya taka pq is equal to kita pq is equal to 1 cái explanation cái sau cái này chỉ sao thế cơ mà cầm cái exam vào luôn đi vào nên là cái thằng sao bài cái gì cơ tại đây thì apply sao bài cái này như vậy đó như vậy chị cái đó thôi b bài b plus q cube minus thrice p q p plus q từ lấy từ này bài pq từ lấy bài quạt trên trắng ở đây thùng là pq bằng ai đấy pq gì thôi pq gì p plus q gì gitu ở đây gì 6 ya pq này gitu 1 tapi ipai imply saja nah ipai imply saja nah ya gitu 6 cube minus thrice pq ji 1 into 6 tapi 6 times 6 36 6 cube ji 6 cube 6 times 6 36 là cái 6 này là sao vậy các 36 300 36 300 là cái kita 18 20 21 ya 21 minus 3 times 6 18 18 minus saja na 8 9 1 dan serta sok ini tay được gì năm kéo luôn next question này yang sih pesa 46,800 thì APCT nang yer in such a way that APCT nang yer là jadi statement ak hang literally in such a way that combine atom nang yer khai wa long jadi combine share of A and B 다가 question hi ka tong thada ba ta laga hobok no ramajil step jil thada hobok payawi ang paptai ka tara ek hobok ni tina thakme ABCD na ngirai re 46,800 okay A na tiwi share room laga thaga A na A plus T yosi A plus T A and T combine ratio down already it's just with the ratio of the combined yodi A plus T is to kita P plus C ya P plus C P plus C cek itu 8 is to tahu A plus D na 8 gitu 5 B plus C 5 begini ya oke
해능도 스테이트먼트 해능도 스테이트먼트 해능도 스테이트먼트 해나 보고 내가 퀘션 하고 보고 해나 보고 해능도 스테이트먼트 선방가이 다가 이제 양제는 A plus D, B plus C. 다가 동행 룸 이제 A plus B plus C plus D 양. 다가 유닛 토탈 바로 지죠. 플러스 4시죠 기도. 8 plus 5 is 13인데. 13. 13네. 13. 그 다음에 야가 비시라. 13 parts 13 parts or 13 units lang ba hangdag lewa 13 parts total daga hangdag lewa hina dada ka kwati short sum thuije akang sari question by la kai question meaning ni 13 parts is equal to 4 is 6800 ni hang bai kai ni yang A plus D ani share ngrum laga akum di shat B plus C 왜 아픔 풍아 내가 아니 그러면 아픔 들어다 그 둠이가 46,800네 되겠다 다가 일이니나 one part we pass by one part is equal to 46 the 그 쿼티 디테일 살아가 이나 쿼타 미젠노 진것도 다다 short salai는 쿼타 이니 그다도 쿼타 이래가 direct is equal to 알롱니 캣바이노 양 캣라가 13네 힐 캣라가 13 이렇게 해야 돼. 13 times 3 39인데 양 다가 6 양 얘만 캐테가 468 di 13 나가 아니라고 다기 one part 다 쇼카이 one part 다 쇼카이 36 100 one part 양 one part 다가 one part kina tak mai dalaje step ka sa dalaje yang daga nana je thega wa nali question diking anda the ratio of share of B and C hangde ini B and C B is to C hang le de yang B is to C yang B na 5 ka C na 4 ni thang le de daga na B wi total theba laga hili A B C D A D combine A D na B C rom B plus C 5 part 다가 B plus C 파파인 B plus C 이기도 is equal to 5 parts 다가 5 into 3600 따이도 그 sorry 3600 다가 3600 다가 A위 question이 받아지나 A receive 18,400 jadi if X is the difference between share of A and B jadi A and B with difference ni inda Y na difference between C and B ni tagi tu mui A la B la C la D la pasok ni taga ini 5 parts ni okay li kisok ya A and B usok bayar ya kita 5 parts B square tu thì A là biểu hiện đây A là biểu hiện đây tất cả A là biểu hiện tất cả gì biểu hiện gitu 5 is to 4 yang 5 is to 4 đây tất cả thì into sao là B plus C bài cái đó masuk phụ C B plus C cái đó 5 times 0 0 5 times 0 0 okay 30 3 and 18 yeah 18,000 B plus C 18,000 okay B plus C 18,000 take hai taka B we share gitu ini B plus C we gitu B plus C we kita 900 ya ya sampai ya okay ini kita ada detailnya maka ke pim sampai berapa option by tapi ini P is equal to gitu 5 ya 5 P the 5 out of 9 li just into B and C which
total je 18,000 taga kita cat laga 2 taga kita p with kita 10 10,000 p with 10,000 taga c with la pause c is equal to kita okay tak paraos c with kita tay được c je kita c is equal to kita c is equal to kita yes C is equal to kita 18,000 li C with the 4 yeah 4 yeah we circle by 5 is to 4 by 9 into 18,000 yeah thì tổng điểm sao nào đó 9 into 2,000 18,000 taga 2,000 yeah cái gì yeah thì thế này kiện được yeah C is equal to kita C is equal to thì total cái tổng thì thế này là phát tác 2 quarter này nhá 18,000 như thế cơ anh with total part is 9 thì theo 9 18 nghĩa là 2,000 2,000 into 5 10 2,000 into 4 thì C phát sốc bài nó phải 8,000 nhá так à ini with thế C with value thế đấy C with value thế P with value thế đấy nhưng mà hiện là P with value này hiện là C with value này hiện là C with value này hiện là P with value này P with value hợp tay được khi nhá thằng one part is equal to hi bao hi bài này cột số thì one part is equal to hinda thằng 5 parts with thế béo là 5 parts P plus C winda ở 8 parts with A plus D winda thằng A ba A D ba số gì A D ba số bài nhá chỉ cái A D with part thế cái số béo là thằng cái A with và anh này 18,400 tăng được lên thằng A D with cái A D with cái 8 parts into one part into 3600 thì A with parts into sao là kita 0 0 kita 48 28 into sao là thì kita A plus T nhiều sorry P mình có T nhiều A plus T nhiều ta cái thì A with minus 6 gì A with thì thế được thì minus 6 gì T ta số đâu T is equal to T is equal to kita thì kita 1 8 400 thì minus 6 gì cái 0 0 4 thì 0 1 thì kita T with ta C with thế ra P with thế ra P with thế ra T with thế ra ta cái gì cái sắm lấy được nhưng mà hina T này Eva itu lagi laga question ni jang laga Eva yang ini jang laga ka itu hi so pai hai answer yang taka jadi palo ji pao ji x minus 1 jadi x gitu nang dak le gitu x ji ana hilang dak le x is the difference between a and b a ji a and b ji gitu b ji taka a ji 1 8 4 0 0 a minus b difference between A and B. A and B minus lagi. B je kita 1,000. B je kita. Itu milih. Cerah kan baik tu tadi. Itu kuat macam tu. Cerah sang biol. Ya. Cerah kan baik tu. Ya. B je. 18,000 lain nang lah 2,000 into 5 ya. 2,000 into 5. Saya ke. 2,000 into 5. B 5. 2,000 into 5 ke. 10,000 tu. Lagi li 10,000. Okay, ini 8,400 minus 10,000. Di bracket kita x ko. X is the difference of a and b. And x value jigo minus x minus y 바로 있는데. 얘는 direct 사우스. y는 kita difference between c and d. C and d. C and d. That's 10,400 minus 8,000. hina y này hina x này thằng cái 8,400 minus sao là cái ta 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 10 li tu hega 8 hega tu
다가 여기도 6,000 다다기네. 야? 합다이도 그게. 야? 남 겨울로. Next question li. Yang see. Next question li. The ratio of income of A and B last year was 3:4:3. Yeah. Last year, yeah. Okay. Last year we LY dấu cái A. Last year we A B. Thì khi đó A we là 4. Ratio we mà làm gì cái dấu à? Bây giờ là cái dòng từ question nhá chú ý nhá. Khắp thà là cái question này. 4:3. Last year we our income ji A we là 4. Không mất tiền cả, B nó không có thu. Thì combine related ratio của số thế cái sắc mới lấy này nhá. Cái dấu cái. Lần thì cái sao question là lấy. Chú ý thì cái the ratio of thì sáng khoát cái gì question nào cái này. Ratio of cái thằng được short slide khoát bài lên xem. The ratio of individual incomes last year and present year. A we last year and present year. B we last year and present year. A we last year ji. Ara hi individually hang được đấy. Thì bây giờ A là B mình là hang được. Là cái if their total income for the present year. The present year we anh như present year we mình cũng hang được đấy chứ. Là cái income of last year combine cả hang được. Là cái anh như combine we. anh như related last year we related ratio nè. Là total income of present year we hang mi đấy. Anh như total income nhá. Là anh như related ratio of present year we. Cái thằng sai này. Okay, anyway. Như thằng sao luôn. Last year we A we 4. Cái 4 cái awin na kita 3. Thì bây first statement cái queen này. Okay. Thằng cái thùng này sao bây giờ chứ? Next statement gì liền là the ratio of individually. Last year is 2. Okay, A we na hang. A we last year present year gitu. 3:4. B we apa mình cái B we. Last year present year. B we gitu. Present year, last year gitu 5. Jadi last year and present year juga. Jadi last year baji kebi kali baji ya. Present year baji na 6. Ini, ini individual ratio yang. Karena combined ratio last year we hang được, hay mi được. Thế này, he combine, sorry, related ratio phát sốc cái gì. Khi phát sốc đó là cái ini nè. Cái là phát sốc gì nè. Income, present income mình phải nhá. Ratio nhá. Thật ra, ini này thì technique này. Ratio yang ada jadi last year ini last year ini A and B last year ini tapi A we last year ji ani we related ratio ji 4:3 A we 4 B we sorry A we individually hang được last year ji 3 ni mà jadi hi 3 hi ra hi straight sang sắp A we last year we jadi ani ni ngal hang là hao rồi ta cái jadi hi ba na hi ra rồi 4 hang được ani we related with present hi last year win thì 4:3 he last year win 4:3 he last year win anh như related ratio nhé. Đây là present year win là present year win phát sốc phải sang ini present year win nhé, present year related present year win. Jadi kita pasok dulu juga. Apa kebiasa? Next step ni. Ya we individual buy. Last year hai miao the last year dengan hang lo itu 3:4 kita ada 4:3 the biao. Mất the confusion sa lo ka last year ji cái hàng đó hay ấu gì thì technique này chứ đó thì ina hàng cái pháp tao đấy đó cái gì hàng đó là kita biwi là tao gì bi này anh như vậy related ratio of last year ji 4:3 sang bằng là present year là thấy cái present year phát cái ta phát được là như related phải chứ technique hàng đó này nhá ở đây ta khai là last year biwi last year gì đó biwi last year gì 5 nhá 5 thằng B we last year gì he last year B we last year thằng cái is 2 kita 6 ini ta cái bisok thế cái sao bisok bài này hả tay được cái thì phát tác phải cái bisok sơ gì này chúng ta này thì bài hết sao gì chúng ta cái bisok thế cái thằng đó là gì hili hang đó là gì 4:3 cái gì B A we last year is 2 B we last year này our individual yang jana A we là 3 nda B we là 5 nda ka our related by present is 60 our related by 40 A we jana he we system yana par 3 we 4 ka 3 we 4 ka 4 we va kya kar ta 4 we va
present with hi cái là present anh yêu related bab số bao thấy cái thằng số cái gì cả nhá cái thằng số cái gì cả 3 we hi 4 ra à khẩu thế bài thế 4 li 3 nang yara rồi 4 hi li 3 nang yara rồi ta cái one part with hi ta cái 4 part with into 4 ta cái hi anh yêu related with present here with he with 3 hen he with 3 hen cái là he with 3 hen nhá he with 3 hen he with 3 hen thì thế bài hay likewise 5 we 3 ni ta cái 6 we vào cái ta cái 3 li 5 nang yara là 6 into sar ta được 5 na 3 li khang yara hi 3 hi li 5 na khang yara kido 5 nang yara 5 with 1 part ti le ta cái 5 parts ta cái 6 part with thế bài 6 part with thế cái bài present win hợp tay được bị hả ok ta cái hili shop được lấy bao sorry hili 4 into 4 by 3 shop thế cái gì này solution gì số mấy thiếu gì ta cái thì khi cái a we present đây à thằng gì thì anh hay mình được question hay mình được last year hay mình được present we b we present year we a we na b we thì cái là 16 4 times 4 16 4 times 4 by 4 times 4 16 by 3 by này 3 times 6 18 18 by 5 thì khi cái là ratio này là khi ratio cái là present year we như vậy income we ratio này nhá ta cái bài lại của số bài này ok bắt tay được đi ta cái thùng này cái thằng sao bài không hiểu gì ta cái ở đây thì thùng có bài chưa ratio thì số bao luôn thì ta đặt lại sao bài lên chứ hả à xin bài cái ta tìm ratio nguồn đó là chứ anh ấy LCM bao nhiêu nhá anh ấy LCM bao là 15 ok anh ấy LCM 3 times 5 15 pum hili into sao lo ta kita 30 80 nhá 80 bài nè chỉ into sao lo ta viết cái 4 54 nhá 54 này hàng đầu là present income a we a is to b gì kita thế nè cat all là 40 40 cat là 27 tại 40 is to 27 sorry 27 ये ratio theo là ta cái bài line thế bài anh ấy room cái total cái 67 parts hàng bài cái gì 67 units là hàng bài chứ parts là hàng bài total chứ chỉ equal to kita anh ấy present income gì hàng tiền 8 0 sorry 8 point đi that's 8.04 ini raja gini ya tak ke one part with kira ta 8.04 by 67 one part na tak ke nali hang tak lewa hang tak then the income of B last year dia tak ke B present thế cái last year thế phải là cái vang B present and last year ratio hay mi tak tak ke thì one part ni thì by one part is equal to hita hai ta cái into 27 ra ka PV present income thế cái ta cái thùng này đi là thế bài nhá ta cái liệt ăn cá cái trick nhá technique chỉ cái thằng sao là one part is equal to hiện được ta cái thì bài into nó này thì 27 right ok thì 27 cái nhưng mang lịch đấy thì one part này hi bai into kita hi bai into kita na zero ok hi bai into b we present jauh we present income jauh sih b we PPI present income jauh lah kita 8.04 divided by 67 into 27 one parts thì hiện into 27 sao gì chứ into 27 sao gì vậy PV present income thì bắt tay được khi ta cơ in thùng ta sao vậy PV present income thế hiện thì bắt tay phải cái bị cho nè tập mày hay đâu đúng in thùng nào ở đây khi cái sao vậy ok 60 point của gì đó vài point của chỉ rồi point cái sao đâu 67 là kết bài đi đi
67 na 80.8 lim sabay mta 80 li 1 80 li kaya jana 3 1 134 134 into 134 li 67 2 ji makatega ang yaray ba yan tatang yara 8.04 li 67 na kang yara ba si kada kasamulim si 1 hili point biyaw hili point le 8 li 67 na mga banda 80 li yara point biyaw 1 rip 67 kung tolo siya pa yun na 3 1 taka 134 gitu 2 times 67 nim lah yan na yan oh yara ba si thêm ni taka cat laga ani cat laga gitu it new hi piwi percent hi gitu piwi ratio juga thali tu piwi last percent piwi last ji gitu 5 percent 6 percent hi gitu 0.12 into 27 dari nim lah di chỗ rồi percent ji ta cover 좀 늦게 대봐요. 라시로 임 대봐요. 대봐요. 6나 1% 땡이가 이런 게 올려오노. 다가 비위 라시로 위죠. 인컴 적히래 제가 1% 땡이가 0.12 into 27 by 6 percentage 6% is equal to 니요. percentage 인컴지. jadi 6는 얘가 1% 다 into 5라가 라시로 되요. into 5. 그지네. 님라 ini ya tapi hili 6 na point 12 ngero wis point ga sangol 6 na 1 limang ya paimda 2 aku ikut 0 sangol 12 li 2 ya tapi kita 27 ya into 5 times 2 sao bài bài mình là ya cũng tục là số bài đi ya cũng tục đi ya 5 times 2 10 10 là cái gitu 10 times 2 10 point utility kan như đi 1 2 point sao 다가 point into 0.1 into 27 27.1 rồi nhá 27.1 nhá 27.1 다가 이 바이너 answer tao bắt tay được gì hiểu nó mà hiểu luôn được practice sao luôn nhá yang là cái lecture nào là yang dia papa seri cái là tên sau rồi chứ cái sắc là lấy yang thế nào practice sao next question kita next question okay A B and C okay A B and C spend 80% 85% 75% okay direct tada habok pai hai A B C yeah hili A na 80% spend sai ga our income ji yeah aga our income hi ai yo si 100 aka yeah of their income ji daga 80% chỉ nào in daga 100 income mong jang ga expend ili expend jawlo 80 e win yang bi win na kido bi win na kido patah pa mi khai ili la line no khalos ne jo bi win income bi win expend bi win income ji la 100 aka thắc mấy tôi quật của bây giờ style sao được lại nhá 100 aka 85 ya 85 hina kido expenditure siwi income I 100 occur income expenditure jina 75 ya jauh sih ini dah 7 5 ya sini maka awi awi individual ratio yang income is to expenditure biwi income is to expenditure siwi ji pasok kain yang hi cat laga 0 kita tahu 5 2 na 5 2 na 4 2 is to 5 is to 4 tadi ini 5 ni 20 5 ni 1 7 taka 5 ni 20 85 75 ni 25 ni kita 25 na 4 4 ini 25 na 3 4 is to 3 tadi thế gì cara atau individual income pasok kare hang dai if they are saving da hang dai di ta hili awi a na a wi 5 income ga expend for ta ga 1 hi saving di awi individually 1 part b wi la 3 parts saving di
income minus expenditure ini kita one parts taga au individually piwi individually hang three parts siwi ya one parts e wi la one parts saving ya hang taga le if they are saving are in the ratio 8:2 down the 8:2 a wi 8:2 p wi 9 c wi 20 8:9:20 down the lady he related ratio atom related ratio cross kind he by he itum 1 1 3 1 sum bang le awi individually ratio expend aina income help hen li thata sum thong awi ji related income ratio je sorry saving ratio je 8:9:20 ni de khang ene hang da le baba he ni pasok pai na atom related shem ko adam tharan jili related shem ko adam tharan jili ka click khang je ra le le he kin du sali 8 times 1 hilkin saga 9 sum bang 3 hi pai pasok kin hilkin sali 20 pai thegi daga awi hili question hili plata yung je na and the difference between the income of A and C da hang A and C with income ji daga atomic related ratio of income ji ma pasok ka ma khot pai gi related ratio of income ji pasok ka sa pai gi related ratio of income pare related ratio of saving and are hili 8 A wi 8 into sadly B wi 3 into sadly C wi 20 into sadly taka atomui he saving ni income wi ratio ba ji ka thara le ga income wi I yos income wi A is to P income yos ni A is to P is to C ba hi kira le ga 8 hina A wi income ba hili individual income ratio our individual ratio income jili into saka 40 awi 3 ina thang khang A wi 8 na time sai P wi 3 na sai C wi 20 na sai ki bai thega hili our individual income expenditure hili times saka awi related atom related ratio income ji ratio of income pasok pai ji ma sho yang P wi ji kita 20 li kita okay pata sheet lega ina akash dehli sake itunda pasok da leji hini hang da leva awi hi one le ina time sai in saving ra sampa daga 18 5 li into saka 40 ji income 3 into saka de biu hi 3 saka 60 daga ji income ni time saka le tum na income ni line de ya nim 5 is to income is to expenditure daga C wi la 80 hi kikla jaga related ratio of their income no ya daga hi khosoi ga itum na pai line na sa pai shi pai mo tawlo itum ni pai line na ka sa pai kle jaga ke bang la jaga itum la hai mi de kle are hi kita and difference between the income of A and C we khang te kita 14 thagi 40 parts the way of calculation kita thon more 40 parts is equal to 18,000 ini li kyang P wi income ba lo jin P wi bai phalu 40 ki 40 kram nim ko ya C ai na ki lo minus sala ga kram daga one part is equal to kita detail sala ga khang ni patai ga jaw ya te ko khaina thak me khar ko pai pai 40 re one part is in daga difference between C and A jaw da ni khang te 80 minus 40 40 sok tam jen daga G is equal to 40 part is equal to 18,000 ni pai ku pai khainu da one part wi 40 ni ding yar khain daga one part the ga kita ni zero ri ba khain pai ma direct sok pai ni 60 P wi ba kita P is equal to kita 60 parts nim la into one part kita 18,000 by 40 inda nim la daga ini zero grip kita 2 na 3 2 na 2 2 na 9 pa 9,000 into 3 here 27,000 da sok khain dai được khi nam khiao lo next question li yang see two saleswomen Kavita and Kalyani yeah say allowed 12%. Kavita ina Kalyan
saleswoman cái nè saleswoman cái nè cáiyor tâm ra là như commission cái ta tâm cái gì là ok kita tahu apa jadi KV Kavita Wijos jadi kalian Wijos kalian KL Wijos Kavita li 12% awi total sales jadi commission jadi dia total sales on the total sales jadi question by aku cerita entah lain pas Kavita li 12% mira commission awi total sales jadi ya aku yurai jadi 12% pasok lah limi gini commission sempang gini income nih earning nih lah kalian ini 15% mira total sales jadi total sales mấy bài tiền total sales như thế total sales cái hiểu là chỉ 12% pasok là mira Kavita li 15% pasok là kalian mira jadi yang jadi Kavita gets 3% and kalian gets 5% extra bonus on sale over 20,000 kita tadi hand là hiểu cái extra bonus nih Kavita li 3% kalian ini 5% bonus melarang lah kita Kavita li 12% kalian li 15% nih jadi tadi nhưng là 20,000 ai đừng đâu phải trả cái gì này anh hàng đây if difference in the total earning of both anh ấy như total earning chứ earn sao là cơ anh ấy total như room là earn sao được cái gì không có tay minus được chỉ kalian ấy là Kavita earning không có tay gì total earning không có tay gì difference gì minus gì 4,000 difference gì minus sao anh ấy minus cái sao 76,000 sorry 7,600 แล้วก็ Kavita total earning พาลุquestion หิมทาระไอ้ question นี่นะก็ดิกในคิมพับใต้กับสับลักใครมาเล่นนี่เห็นสิแล้วก็อีทุ่มยังตั้งเลยว่า total earning difference of total earning เลยที่ทั้งก็ Kavitaเนี่ย 12% earn ซะ kalian เนี่ย 15% earn ซะเจ๊ก็อันนี้วิคังตีคิดอันนี้วิคังตี 3% ได้เลย 3% ได้เลยเนี่ยแล้วก็ด้วยอีทุ่มยิงจุกลีก็ตาเดิมมันจุกคุยกี่ยักษ์เลยก็ตาเดิมมันจุกคุยได้เลยก็อันนี้ในยอดได้เลย amount total amount Kavita là kalian ni là yor cái amount ngai jai da kui ki ngai jai da kuin tok ni ngai jai da mu chok ki Kavita na ting trao yor kui sel di ting trao yor ana 15,000 yor ka bana ka ji question mani bai ji bai confuse le bai na ani khini na ka yor ji total sel ji ngai jai total sel ji 12% ka 15% commission ni ani khang de 3% ta 20,000 yor for example 20,000 of 3% of 20,000 I think they hiện mình cái 20,000 thì 3% pa cái gì đó 600 month cả nhiều không thấy gì vậy 3% cái đó nhiều không thấy được cái gì nhưng lý gì một chút được rồi 3% of 2,600 ta có 7,200 thì nhiều không thấy chứ ta có anh ấy khi 20,000 đi lang tới rồi thì concept gì chính là clear ta có đó thì bonus plus 3 Kavita with bonus 3% ya jadi 3% lagi lagi kalian win 5% plus 5% darah ka ani ni kya shop 15% 20% yor ai lang yor ai ya 20% 자기 20,000 jadi 2,000 jadi 20,000 주고 20,000 이 hand yor 20,000 아닌가 봐 12% 15% 자기 12% 15% hand 자기 야 jadi hand 가 봐 hand 자기 chỉ pháp tay được quý hết thế nào anh yêu còn tên là 5% 5% of 20,000 thì 10,000 sorry 1,000 cho nên anh yêu còn tên là 7,500 ta có anh yêu amount sell total sell thì amount có chung đâu yor đâu được này thì 20,000 thì hand card đâu yor thì bài hiện là proof thế nào explanation sao được là tùy question bài pháp tay cái vậy cái là ta có được là 5% of 5% of kita anh yêu còn tên bonus tăng là cái bài 5% of total sale x này tôi biết gì 5% ok có cái tỷ là cái thằng này cái bị ulta pultai này thì là một chục bài 5% of x cho he equal to kita 7,600 tôi khuyên cái người áo rồi 7,600 tôi khuyên cái người đây cái equation set sát được này nhỉ 5% of 15% Kavita kalian wi 15% 20% khang 5% anh nếu khang 7,600 này cháu kita 5% of total sale ji pa je na 7,600 ra sok la bai de khwa dai bai ka him wi hiện tầng ai ko wi question set ji ne tầng ai ko wi kai ni chỉ lý chung mi đây next explain sao cái phẳng là chừng 20,000 này tầng đâu à anh nếu khang 3% mình 3% mình pa tai được wi 3% 3% gitu 20,000 itu kan 20,000 lang li order le ka
lang ba dia 15% 20% na quarter lain jana itum na 5% na total sale 5% ko khatam tharan le 20,000 wiba 3% quarter di thaga 5% hi 5% ani ni difference you come cover ni yes hang tak leva bonus mo mirang la ko with difference di 3% bonus mi khai with difference di 5% thaga khangatai 3% 5% khangatai 2% dei dei hang tak leva na 5% yaw total sale yung ko dai ga na 2% hi hen da ko dai ro 20% 20,000 we range anh được gì 3% minus quạt cái gì này chỉ 2% là quạt nó đây rồi chỉ vào na plus 20,000 gặp tay được gì 20,000 20,000 이렇게 20,000 2% plus 하선 게지 아까 equation set 사들 그냥 5% of x total sale ji hira shokre himiya hira shokre 7,600 plus 20,000 li 2% quad hili 2% quad na rai ro 20,000 li yani hili 20,000 2% quad na lo hili 7,600 plus sang ka hi bai ta shokki haptai du phi okay haptai du phi ina hili 또 이렇게 비슷하다 영시해가 합시다 아니 왜 그거 되지 기다 보너스 명령 거의 3% 아니 왜 그거 되지 기다 5% 아니 왜 그거 되지 기다 2% 이제 이나한다 그래요 이놈다 5% 보너스 칸이 왜냐 total sale 지 거다이가 이니 그니나 20,000 리 20,000 아닌데 왜 보너스 지리라 5% 아니나 거다이로 그거 되죠 다가 2%이 랑도 거다이로 20,000 리 20,000이 2% 팔라가 no with difference hai mi de ba hili rom sanga 5% of x ji ra shok ri ba ji explain sa sa ni ari sam pangai ka total sale sam pangai ha ka srau lo question hi ta la khai question high level question ni thang bai bai la khai question meaning question ding hi important la ke hi practice sai ga question de bai nau re okay ta ke hili ani khet laga 400 plus 7,600 kita 5 by 100 5% of x is equal to 8,000 show kita pi daga gitu kita lo okay 5 ni lihat lagi 1/6 100 daga x is equal to jadi 1,600 into kasagin ket laga tain di pa 16 1,60,000 ni sel taka ara hili conclusion hili question hi ka question le phap taw re total sale hi hini taka na likhinga hang la ka tian kavita total earning phala di kavita with total earning kavita with gitu 20 kavita with number 1 our income number 120,000 phap ta bai mi number 1 likhi to bonus mara rang la koi 20,000 hi gitu 12% pare 12 into 100 sorry 12 by 100 into 20,000 yang dari bonus hi mi da kare nang da le ket laga kita 24 ket laga 2400 2400 yes mushung 20,000 ket laga 2400 ili jira ka langsung mere 2400 yes 2400 hi bonus marang la ko yang daga hili total sale ji hinda hili 20,000 hi minus sagki 0 0 0 0 14 14,000 daga hili 14,000 hili 20,000 when hen gai ji dora 14 14,000 hili awi bonus ji jang ga ida awi bonus ji jang ga 3 awi bonus ji jang la 3 plus 12 59 na khot ki 15% of 14 140,000 number 2 ya 이 디테일은 과다 그리거든요 쇼라인을 사바이 바닥 하이나 히바이는 과다 이거니 야 힌도 살았기다 아니 계속 다가 1,000 14 into 15 가 14 into 15이 140 plus kita 14 into 15 140 plus 5 times 26 lah. Lagi kita 0 8 1 8 T
14 into 15 into 사고 0 근이라서 그 18,000 좋나? 응? nhưng là thằng cái gì two 14,000 then 2 cái gì vậy 2 4 100 chứ plus sao là cái 24 nha cái xin này đi bây giờ cái gì hili bây giờ 4 15 itu này hili yang laga hili time sắc ngược lại 15 into 14 gì cái thấy hili 140 5 times 20 5 times 20 15 270 gì nữa 11 to 210 15 into 14 210 0 như ra 2 1 2 1 gitu 2 1,000 này không được rồi nhá 2 1,000 hay plus sao cả nè phát tác bay vậy tỷ lên phải có tùy hết nhá hình như là cái tiền này sai hình sao là cái bay là phát tác vậy có sản cái gì ta có sản cái gì là phát tác gì 0 0 4 3 3 2 2 3 400 다가 bay number di bay tare alphabet di bay 2 3 400 answer tare yang hangdak lewa 12% here na 20,000 the commission ji 20,000 aing da jena total salary 20,000 the 12% commission da 가로 이 total salary 16,000 160,000 the 20,000 by he 12% 팔아가 2400 ali commission jadi hendu ga 14 140,000 by he jadi hendu ga extra 3% rise out the 12% 3% room sang ka 15 제는 거다가 21,000 룸르가 total gain 양 자 밥딱 바이 바이 다다 지가 하네 양 가르 16,000이 대가 지 cái snap 지 밥 question 바이 밥딱 바이 지 sao đi cái exam liver 지 밥딱 cái vậy thì sang này thì bay là thằng mình đi chỉ khi lấy gì cả nếu bị bonus này chẳng hàng đặc liền bonus này chẳng hàng đặc liền 아위 가비타위 로달 안 파르지가 가비타위 보너스 뭐가 정지기도 12 플러스 보너스 지기도 3% 3% 3 15 한달 15는 거다올리 가비타위 인감이다 쇼를 그러지 이런 영세 16 ili 15% of percent of 16,000 파울 타다 160,000 파울 다가 힐리는 현대 바이로 돼 현대 바이로 지금 3% 보너스 20,000 일로 바이로 다가 마이너스 20,000 우이 zillion 마이너스 3 15%는 3%이 20,000 가랑을 가면 이게 진다. 저는 15% 과다가 20,000이면 3% 관나라이로 15% of 16,000 질리 마이너스 3% of 20,000이 그렇게 되네. 셉티전 지금 사가 힌다 바이 미 탁 메디 족 바이 20,000 1 2 3 4 양 다가 아니 캣 러킹 다쇼 카인데 다기 기도 가비다고 인감이 양 16 into 15 이 타임 사이 16 into 15 이게 다 사를 제가 있나 항항제 이나 항에 이렇게 되면 1 times 16 is 60 160 10 times 16 plus 5 times 16 5 times 6 30 3 head 5 times 158 다가 0 14 2 24 240 다가 240 0 근이라서 넣기다 24 0 0 0 24,000 마이너스 아니 계단이 그냥 600 다가 이나 다가 힐라 진짜 조금 범위 24,000 minus 600 저기다 2 3 400 nhưng là ta quạt bài bài nào cái theo hả có còn mấy đấy những xe đấy xong bông đi đâu xí quá sân pháp mà
ta ngahan kangai le thata question chihora lu question chihora dak le sa kami ni khangte ba thanga jita thata solution sam sa nu thumi i winin khanai na sami fai adam lama le thure kana thumui ngahan kangai question ke jita doubt clear sa kangai le yang rom sik chui tui ni chang ning shere question chihora kami wang la question ni chihora kami sot nau chui mat chui wangai na i thum na ri thadi yang rom sum phang nei ning shere ning pha me no exam prepare sa dak le ding ma hai me no